Ćao, ovdje Tehnosvet. Danas pregledavamo dve stvarčice koje sam naučio iz Kine. Znači, ovo je prvo pakovanje, vidimo to već otvoreno. Znači, ovo je baterije. Baterije, znači power bank, Xiaomi, ili Xiaomi, nije vidjeti kako se to zove. Znači, power bank i još jedna stvarčica, to je, trebalo bi da bude gumena zaštita za Xiaomi, za power bank. Gumena zaštita, originalno znači Mi ili Xiaomi, znači gumena zaštita za njega. Samo da vidim kako izgleda taj sam power bank. Power bank na 10.000 mAh, to sam naručio. Malo domaća pošta obračunavala prema svojim nekim tarifima, pa onda mi malo stavila PDV na sumu koja je nepostojeća, onda stvari obračunala je vrednost prema kojoj je ovo koštalo mnogo struko skupo nego što je pisalo u deklaraciji. I onda sam na to naravno platio i PDV. Tako oni često rade. Sad imamo power bank, uputstvo, kratko uputstvo za ovaj power bank, sve na kineskom, ali pošto sam ja pregledao milion stvari lepo zapakovana, 10.400 mAh, ovo je aluminiju, hladan, onako malo hrapavo zena. Sad samo pogledamo ovo, poslije ću ga testirati. Originalnost proizvoda potvrđujemo tako što treba da imamo na kutiji. Znači na kutiji treba da imamo ovaj deo, ovo treba da se izgrebe. Sad grebati neće, pošto je vratno ovo je power bank će ići na prvo deo. Jer sam ja naručio još jedan power bank od Xiaomi, čekam da stigne taj drugi, pa onda uporedim koji me dolara, pa će jedan nastaviti na prodaju jer ne treba to. Naravno, tako da ovo neće grebati, provjerit ćemo autentičnost na nekim drugim primjerima po kojima se može odrediti da je to pravi power bank, iako ja nemam sumnju u to, ali ćemo sad ćemo pogledati. Šta imamo? Imamo kuticu, imamo kabel koji treba da izvadimo odavde. Nije baš lagano da se izvadi, da ja to ne podcepam. Evo ga, ispao je kabel. Kabel tako, nije dugačak, kratak, ali što se očekivalo. Prva stvar koju potvrđujemo autentično, znači na kablu ne postoje nikakve oznake osim iscrtanog, znači strujinog ovako neke munice. Znači nema nikakvih stvari koje bi pisali Xiaomi ili tako drugo. Znači ovdje napred također nema ništa i što je najbitnija stvar, znači unutrašnji deo kod originalnih Xiaomi proizvoda, znači ovih power bankova treba da bude crn ili u stvari tamno siv. Ne znam koliko se vidi ovdje, ovo je crn, da crn. Druga stvar koju treba da ocenimo to je da ispod ovog poklopca treba da bude ovaj port da nije beo nego je neke sive boje. Znači ovo sad otvorimo. Ovo je nalepnica, stavimo sa strane, poslije ćemo to da iskoristimo da zalepili za kupca jer to ja kao što sam rekao neću ga ostaviti sebi, najvjerojatnije, možda i hoću. Ova stvar ne treba da bude bele boje. Znači taj ulaz on je onako malo sivkaste boje koje se razlikuju od ovog belog. Ovdje možemo pritisnuti da vidimo koliko imamo. Za živo čudo imamo tri crte znači imamo. Još jednom kako provjeravamo još jednom. Znači taj Xiaomi, originalnog Xiaomi power banka tako što uzmemo kabel i prikopčamo. Znači jedan deo prikopčamo na deo koji treba da se daje snagu, a drugi deo prikopčamo isti taj kabel koji navodno treba da ga puni. Ne vidimo šta se dešava. Naravno, dešava se ništa. Jer kod originalnog stvari ne može sam sebi on da puni. Jer ima specijalni kontrolor koji kontroliše i pregrijavanje i punjenje automatski, koje treba automatski da se pali bez da je njega uključiš. Znači uzmimo power bank, bacimo ga ovdje, uzmemo naš telefon, sad ćemo da vidimo da li to sve radi. I prikopčamo. Sad pri priključivanju, kako sam ja gledao na pregledavanje na internetu, znači provjeravanjem originalnosti uređaja, ovo bi trebalo da se upali samo. Znači ja ne bi trebalo da prikopčam ništa, nego kako krene punjenje, tako krene da puni.
Kao što se vidi, upalio se. Ide punjenje. On prikazuje kako se puni. Ok, ovo je za sad sve ok, funkcioniše. Iskopčamo ga, iskopčamo ovo ne treba. Sad ćemo pregledati ovaj drugi deo, to je pregledamo silikonsku futrolu. Silikonska futrola spakovana na lepo pakovanje. Lep silikon. Onda da ga izvadim. Sada nabacim štativ za ovaj silikonska futrola. Isto piše i mi. Ovdje nazad ima i neki otvori za nošenje na pojasu ili da imamo neki kaiš da provučemo kroz to. Sad ću ja njega isključiti kameru pa ću njega nabaciti pa ću se upaliti ponovo. Znači ovako, stavio sam ga, sve lepo izgleda, lepo stoji, ne dodiruje znači na svojim delovima nigde, kao što se vidi čuje se po stolu kako ga lupkam, ne dodiruje ništa, lepo, ne klizi. Njegova veličina je uporedna na telefon, sad ću vam prikazati. Uzmemo ovako i Nexus 5. Pa, tu je. Malo više preko polovine telefona. Debljina, pa tako kao on. I širina kao telefon u futroli. A debljina, pa može se vidjeti. Znači debljina je kao dva telefona u futroli. Sam powerbank dosta masivan i nije uopšte lagan, što daje, kao što sam isto po nekim videoma gledao, daje nekakvu sigurnost da je ovo kvalitetni baterija unutra, da postoji zaštita od pregrejavanja. Ovo je jako dobra stvar. Sa ovih 10.400 mAh ja bi mogao svoj telefon faktički da napunim 3 puta. Ja ću ga istestirati, a test ću da izbacim kad budem istestirao. Pratite dalje moj kanal, slobodno se prijavite, stavite lajkove. Ćao, čao!